that we should not confuse between M23 and Rwanda. M23 is a navuze ko tutagomba kwitiranya M23 n'u Rwanda. M23 ni umutwe w'abanyekongo wafashe uduce tw'ubutaka. Ni M23 iri muri Kongo kuko ari abanyekongo. U Rwanda rwo turi kurinda umupaka wacu dukoresheje ingamba zacu z'ubwirinzi ku kibazo cyacu cyakomeje gushyigikirwa mu burasirazuba bwa Kongo mu myaka 30 ishize, aricyo FDLR, umutwe w'abasize bakoze jenoside, hamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro n'imitwe ikorana na leta ya Kinshasa mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, nk'uko perezida wa Kongo yabivuze inshuro nyinshi. Ni Minisitiri Olivier Nduhungirehe yongera gutangaza impamvu u Rwanda rukomeza kurunda ibitwaro ku mipaka, yongera guhangara cyangwa se gutangaza impamvu u Rwanda rwakajije ingamba z'ubwirinzi ku mipaka, ari nayo mpamvu mu by'ukuri abitiranya M23 n'u Rwanda bakwiye guhabwa ikibonezamvugo. Ni munyemerere nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV, murerekane rw'amakuru n'ibiganiro bijye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho, ni kubivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa, ni ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afurika Ibiyaga Bigari, turebera hamwe akantu ku kandi. Muri iki gitondo rero cyo kuri uyu munsi wo kwa gatandatu tariki 16 Gicurasi 2026, ngiyi impamba y'amakuru nzindutse ngo dusangire, ngiyi impamba y'amakuru ngira ngo babwire ari kugarukwaho mu karere k'ibiyaga Bigari, turebera hamwe ibiri kuvugwa muri Afurika ndetse no hakurya y'Inyanja Ngari, byose ibintu byacitse hose rwose turaje ngo tubabwizeho gatanu ku kandi. Turahera muri axe za Warikare, haturutse inkuru mbi cyane kuri M23. Amakuru avuga ko umwe mu bayobozi bakuru washyizweho na M23 yishwe na Wazalendo. Uyu ninde, yiciwe he, byagenze bite? Byavuzweho ariko ntabwo yari yacukumbuwe. Ndaje mubabwire ukuri kw'ibyabaye muri ayo makuru gatanu kuri gatanu. Warikare ndabwira ku mirwano yumvikanye i Burundi ni hafi ya Kashebere yo muri tetwari ya Masisi. Turabikomozaho gatanu ku kandi turebera hamwe uburyo urugamba rwagenze. Turagaruka Igoma, inkuru mbi cyane turutseyo ngo hahiye, hari inkongi y'umuriro yongeye kugaragara hariya muri uriya mujyi, yatewe n'iki? Turaje tubirebere hamwe gatanu kuri gatanu. Hanyuma ikindi tuze ko tugarukaho, turanyarukira muri Uvira ku murongo w'imbere, ahangaha za Ruvungi, umuyobozi w'igisirikare cy'akarere ka 33 cyangwa se 33 region militaire wa Fardc yahaseseka yitwa Dunia Kashindi, yahumurije abaturage nyuma y'uko M23 irekuye ibice bitandukanye, ikigarukira ahitwa Katogota, ikigarukira ahitwa Kamanyola. Biravugwa ko rwose Fardc yafashe ingamba zikomeye, turaje tubigarukeho nyuma y'uko isubiye muri biriya bice. Ni nkuru tuza kuba tuva imuzini muzingo muri amakuru. Muranyemerera turebere hamwe ihamagazwa rikomeye rya helicopter cyangwa se indege za kajugujugu z'igisirikare cya Kongo zigomba guturuka Ikalemi, ahangaha ngo zikaza kubombereza cyangwa se kumishagira ibisasu mu bice bya Minembwe ndetse n'inkengero zaho. Turaje tubikomozeho. Coalition irashaka gukaza urugamba, turaje tubivimuzi. Hanyuma rero kandi ikindi tuza kuba tuva imuzini muzingo, biratangazwa ko mu Minembwe ingabo za Kongo ziri gutegura ibitero karundura. Turaje turebera hamwe uburyo bagomba kubiga mu buryo bushya ngo budasanzwe bumenyerewe. Yolande Makolo abona Human Rights Watch n'umuryango ugira gutya ushinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu. Uyu ni umuryango ukunze gusohora raporo zitandukanye ugashinja u Rwanda cyangwa se ukabogamira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Makolo abona impamvu cyangwa se abona Human Rights Watch itavuze ku Rwanda yabura akazi. Tubikomozeho, ari nako kandi ibitangazwa na Human Rights Watch byanagarutsweho na AFC M23 yashinje murabizi ko M23 imaze iminsi rwose itabyumva kimwe n'uyu muryango Human Rights Watch. Turashaka tubikomozeho. Hanyuma turarebera hamwe andi makuru agezweho ku mugambi wa Tshiseke wo kwibasira u Rwanda mu nama ya Afrika. Turaje tubirebere hamwe uburyo hari ibyahishwe bihishuwe muri amakuru. Tshiseke uburyo yavuye i Kampala muri Uganda irahira rya Perezida Museveni ridasoje ku munsi ejo muri tariki 12 akerekeza i Nairobi muri Kenya ikubagaho, akabeshya ko yitabiriye umuhango kandi yarasanze bazinga bataha. Turaje tubirebere hamwe, biratangaje cyane. Perezida wa Tanzania ari we Samia
Samia Suluhu Hassan nyuma yo kwakira Perezida Kagame iminsi mike ishize agiye kwakirirwa i Kigali mu ruzinduko tuza kurebera hamwe intego yarwo. Turanyarukira mu gihugu cya Uganda. General Muhozi Kainerugaba yashyigikiye Minisitiri w'Ingabo ngo abe Perezida w'Inteko. Turaje tubirebere hamwe rero byinshi biri gutangazwa muri Uganda. Minisitiri w'Intebe yakiriye mugenzi we wa Cote d'Ivoire. Hanyuma turebere hamwe n'andi makuru ari kugenda agarukwaho. Ahangaha nari sori gato. Minisitiri w'Intebe yakiri w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva yerekeje muri Cote d'Ivoire. Yakiriwe, ndaje mbabwire intego y'uruzinduko rwe muri iki gihugu cya Cote d'Ivoire. Hanyuma indi nkuru tugarukaho muri Uganda, ahubwo ndabwira kwishyaka riri ku butegetsi muri Uganda yifuza ko abanya-Uganda bitwara neza ngo nk'abanyarwanda. Abanyarwanda bakomeje kuba urugero rwiza mu karere k'Ibiyaga bigari. Inkuru mbi cyane iturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyorezo cya Ebola gihitanye abatagira ingano. Ndaje mbabwire uburyo ngo kiri gufata intera ikomeye cyane muri iki gihugu. Turanyarukira muri turagaruka mu Rwanda, mbabwire ikizira muri RDF. Major General Nkubito yagitangaje. Ndaje mbabwire iby'iyi nkuru, ikizira mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Hanyuma Perezida Donald Trump twambutse hakurya y'inyanja ngari yeruye ko arambiwe rwose kwihanganira Iran. Agiye gushumika bigiye gukomera. Turashe tubifimuzi. Iran nayo yagize gutya yo na United Arab Emirates barashyamirana mu nama ya BRICS. Turashe tubikomozeho turebera hamwe uko situation imeze. Reka rero mbashimire cyane kubana natwe, ariko mbasaba gukanda hasi handitse subscribe cyangwa se abone kugira ngo mwiyongere mu muryango mugari w'abadahema kwibanira natwe. Mukande like, mutange ibitekerezo nako musangiza abandi aya makuru. Ndagira ngo mbabwire ko nge ndi Fagika inamura, ariko ntabwo ni nyine Bwana Mose Rugabo turi kumwe muri studio. Yes, natwe turabasuje, tugiye kubana muri aya makuru. Ndagira ngo mutera gatebe hanyuma tubabwire byinshi mutamenye kuri izi page zikomakomeye. Abantu bacu ndagira ngo babyumve neza ako impamvu turi ahari ukuba satisfying, ni ukubaha amakuru yizewe kandi ku gihe. Wabonye ko intambara igiye gukomera Bwana Mose? Intambara zihari ku isi ni nyinshi, ariko ndagira ngo buriya baravuga ngo utera uburezi arabwibanza. Reka duhere hafi muri Burasirazuba bwa Kongo, cyangwa duhere mu Rwanda tubabwire ikizira muri RDF. Reka tubanze tubabwire ikizira muri RDF. Ubundi muri RDF urumogi ni ikizira. Urumogi ni ikizira muri RDF, mvuze ngo urumogi kirazira. Umuyobozi wa diviziyo ya 3 y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Uburengerazuba, General Major General Eugene Nkubito yasabye urubyiruko rwifuza gutanga umusanzu mu gisirikare cy'u Rwanda. Yasabye urubyiruko cyane mu gusigasira ibyo u Rwanda rwagezeho, mu gusigasira ibyo u Rwanda rwagezeho intambwe rwateye, no kubyongera, kwirinda kunywa urumogi no guta ishuri. Yabikomojeho ubwo yaganirizaga urubyiruko rwo mu ntara y'Iburasirazuba rwibumbiye mu rugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi, ku nsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'urubyiruko mu gusigasira ibyagezweho ndetse no kubyongera. Ni mu ntara y'Uburengerazuba. Sori nkukosoye gato. Major General Nkubito yagaragaje ko impamvu uyu munsi u Rwanda ruriho ari uko hari ababiharaniye barimo abami ndetse n'ingabo zabo baguye u Rwanda, n'inkotanyi zabohoye igihugu zikagikura amaboko y'ubutegetsi bubi bwavanguraga abaturage zigashyiraho ubuyobozi buri wese yibonamo. Yes, yagize ati igihugu rero twaragisanze. Ubwo muzi ikintu dusabwa. Ati ni ukukirinda no kugiteza imbere byonyine. Kandi nawe urebye ko kusanga ibyagezweho dukeneye kubirinda kugira ngo bitongera guhirima, kubera ko byaravunanye. Iki gihugu cyatanzweho ibitambo bikomeye. Iki gihugu kugira ngo kibohorwe hamenetse amaraso. Murabizi ko rero intambwe u Rwanda rumaze gutera, ni u Rwanda rwa gihanga rumaze gutera intambwe ishimishije. Urubyiruko rero rurasabwa kwirinda icyatuma u Rwanda rusenyuka mu maherere. Agira ati rero twaragisanze, ubwo muzi ikintu bidusaba. Ati ni ukukirinda no kugiteza imbere. Ni ukuvuga ngo kora witeze buriya, ubundi iyo umunyarwanda ateye imbere igihugu cyo giteye imbere cyane. Ni ukuvuga ngo ahangaha ari nabwo butumwa nagenera abanyarwanda twanzura kuri inkuru, ni uko buri munyarwanda wese yaharanira gutera imbere, agaharanira gutera imbere. Buri Rwanda rugomba kurangwa n'isuku, iterambere, isuku n'umutekano. Ahari abashaka guhungabanya umutekano agatunga agatoki,
akabana neza na donc ubundi iri umunyarwanda witeza imbere ubana neza na bagenzi bawe n'abaturanyi bawe aho uteje imbere u Rwanda byumvikana cyane. Reka dukomeje nanone kuri kintu yababwiye. Yego. Major General Nkubito yibukije ko kurinda igihugu no kugiteza imbere biri mu maboko y'urubyiruko, arusaba gukurikiza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, by'umwihariko birinda ikiyobyabwenge cy'urumogi. Yego. Urumogi wundi muri RDF ni ikizira. Nyemerera noneho niyo mpamvu iyo basanze waranyoye urumogi rwose ntago bakwakira muri RDF. Yego. Uba wabyishe rwose. Hanyuma reka noneho turebere hamwe agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo tusoje mu Rwanda rero turagarukaho, ariko reka turebere hamwe uko byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Duhere muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa mu Minembwe hari gutegurwa urugamba rukomeye, urugamba nge nakwita amagasa. Nge ndavuga ko abaturage batuye muri biriya bice agahinda ni kose, ndetse n'aka kanya nagira ngo bamenyeshe ko coalition iri gupanga imigambi mibisha, iri gutegura urugamba rukomeye rushobora gusiga mu by'ukuri abaturage bahasize ubuzima ku bwinshi. Yes, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe y'ingabo bikorana biri gutegura ibitero karundura muri komine Minembwe n'ibice bihana imbibi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro AFC M23 riharanira rihanganye n'ingabo za guverinoma Kinshasa. Yes, ryatangaje ko kuva muri iki gitondo cyo kuri wa 15 Gicurasi leta LDC yategetse ko kajugujugu z'intambara zaturutse mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika ahangaha umuciye mu ijambo zoherezwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha hari Kalemi mu ntara ya Tanganyika ni hamwe mu hantu hari amahelicopter bivuga ko ngo y'inkazi cyane agomba kuzarasa kuri M23 ngagashwanyaguza ibirindiro byose M23 ifite na twirwane muri Kivu y'Amajyepfo. Fardc rero kubera ko ibona ko hasi kutaka bizagorana yatangiye kwiyambaza icyo nakwita imbaraga z'ikirere ngo nizishaka kwifashisha. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka nahoze mbona bigaruka avuga ko izo kashugujugu zifite intwaro ziremereye ziyongera no kuzindi ntwaro n'ibikoresho bimaze iminsi byifashishwa mu kugaba ibitero mu bice byo muri Minembwe birimo drone za kamikaze na za Sechmanasfo imbura ziremere ndetse na za Sukhoi 25. Anasobanura ko leta ya Kongo ifite umugambi wo gusiba Minembwe ku ikarita y'igihugu no kurimbura abaturage bose batuye, kandi ko bikekwa ko bimwe mu bihugu bishyigikiye cyangwa se bishyigikiye Fardc bishyigikiye Kongo muri rusange bikaba binayikingira ikibaba mu rwego rwa politike. Yego. Izi kajugujugu zoherejwe mu rugamba nyuma y'igitero cya drone Sukhoi 25 ingabo zirwanira mu kirere ngirengo za Frdc zerutse kugaba hano Iminembwe. Yego. Ubwo rero birumvikana ko muri Kivu y'Amajyepfo bishobora kuza kugorana cyane ko ihuriro AFC ndetse n'igisirikare cyaryo cya M23 ngirengo biri kuvuga yuko habaye ikintu gisa no gupanura cyane ko bivuga ko General Makenga w'ubwe yaba yimanukiye ku rugamba. Biravugwa? Biri kuvugwa muri muzi access nyaboneka. Baravuga ko kuri uyu munsi babashije kuba bafata imodoka zigera kuri 24 na makuru tudafite gihamya neza turi gukesha ubutasi imboni yacu ubutasi bwacu kabisa butubwira ko hari gutegura ikintu kidasanzwe muri Kivu y'Amajyepfo nyuma habaye gusubira inyuma. Ngire ngo byakunzwe kuvuga ko mu gusubira inyuma ngo bajye Kamanyola hari ikintu kishe gisa n'ikarita ikomeye cyane bitari gusubira inyuma twe tubona nyine nk'imboni. Warabibonye bava ubundi uduce barekuye ni Ruvu ni Bwegera Mutarure duce nka Sanje Ruberizi Kabunambo burya ntago bahise berekeza Kamanyola nubwo ariyo ntego bari bafite. Baraye iryo joro baraye Ruvungi ahitwa Ruvungi buracya begera nyine Kamanyola, ariko iryo joro baraye Ruvungi hateguye ikintu kidasanzwe ndetse aka kanya Ruvungi Fardc hamwe mu hantu iri kwinjira M23 yarekuye muri territoire ya Uvira. Fardc iri kwirinda kwinjira cyane muri Ruvungi. Aka kanya baravuga ko ngo M23 iri mu gace kitwa Kamanyola ariko ko umugambi ifite ari mubisha cyane ngo uragatsindwa n'Imana. Urumva? Aka kanya ndagira ngo nkubwize ukuri ko hari kuvugwa deployment mu bice bya Kamanyola.
gutabara ubundi Uvira M23 nubwo bivugwa ko ngitayemereye kubera ko itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rirabuza M23 kwinjira Ruvungi kwinjira Uvira ariko bibaye ngombwa ko yongera gufata Uvira byakoroha cyane ntago byagorana. Hari amakuru ndi kwakira avuga ko aha Uvira Ruvungi hari umuyobozi w'igisirikare cya 33 wa Karere ka 33 wa Fdnb yitwa General de Brigade Dunia Kashindi yasuye abaturage bari mu bice Fdnb yinjiye mu byari kuna M23 nyine twavugaga haruguru hanyuma bizeza umutekano avuga ko kuko yasanze abaturage barahabye bavuga bati ntago twizeye umutekano yabijeje aravuga ati rero muhumure nta kikuba cyacitse mugomba kuba muri amahoro ati rwose kandi mugomba kubana neza mu mahoro mwijwi rye rwose ni umuhuza w'ibikorwa w'ihuriro ry'imiryango cyangwa se société civile yahamagariye ubwo ni imiryango iharanira iterambere rirambye ry'akarere ka Uvira yitwa Mapenzi Manywebwa nawe yasabye abantu kwirinda amagambo y'urwango n'amacakubiri hagati y'abaturage hariya muri bira bice ati uyu munsi dukeneye amahoro kandi twese tugomba kurwanya ubutumwa bwose bushaka kuducamo ibice no kuduteranya ngaho ku ruhande rwa coalition batajye gukora propaganda igaragaza ko Fardc iri gukoresha ibishoboka byose kugira ngo yongere igirirwe icyizere n'abaturage. Urabona ko ibi byo bifite sanse ngire ngo ni nabyo baba akenshi bakunda kuba bari kubazwa bavuga bati kuki mukomeza kuzamura imvugo zihembera urwango biterwa n'iki kuki mwibasira ubwoko bumwe ngire ngo wabonye abanyamurenge na nubu kugeza kuri isaha kubibabwira Fardc no kugendesha ni igitutsi drone zibatera buri kanya. Uwitwa Jacques Kongolo ni numwe Tshiseke mu by'umutekano yanyerutse muri Kivu y'Amajyepfo no munyamurenge aragendereye witwa Yakutumba numu wazalendo karawutaka numu wazalendo kabisa ko niwe wabamazu baragiye bajyana mu bice bya hariya mu bice bya bibogobogo bategeka abaturage gukunda Fardc mwumbwire muri archive ugiye mu byakozwe na Fardc umugani wo muri biranga ibyakozwe n'intumwa ibyakozwe na Fardc bikuri igikundiro mu abaturage babujijwe gukunda M23 no gushyikira twirwaneho babwirwa ko bagomba kugandukira leta ingabo za Kongo bakazishyikira bakaziba hafi bitaba ibyo ugaragaraho gufasha cyangwa se gushyikira M23 na twirwaneho akicwa icyo kiganiro cyangwa se iyo nama yatangarijwe mu icyo kintu yarangiye abayobozi berekeza hitwa Baraka ndetse n'abayobozi bo muri ibyo bice bya Bibogobogo no muri territoire mu zindi access muri territoire ya Fizi bahita bahamagazwa Ibaraka bahabwa propaganda zo kujya kucengeza mu baturage ubaka kanya bari gukora ubukangurambaga bwo gukundisha abaturage leta bavuga bati mubabwire ko hazajya hicwa uzajya akora ikosa ryo gushyikira M23 na twirwaneho none reba ni bitero bigiye kongera kugabwa amayero ko butari kumanuzwa hariya za Kareme ubwo se umuturage azumva azakunda leta bigenza bite bwana Kayinda murabura nta guciye mu ijambo abanyamurenge bo bwabo na societe zabo bavuze ko uno mugabo Yakutumba ari we wabamaze bativuga uvuye aho rwose baramuhangaraga urumva wirukankana sinzi itungo birukankana cyane rigashira ubwoba hari itungo birukankana abaturage barahabye ntibagitinya urupfu baravuga bati ni gute we nka Yakutumba utubwira ngo tubashyigikire tubabe hafi mutwica mudukora ibikorwa by'ugize bwa nabi uriya muvugizi bavuga ko Jacques Kongolo bati wowe ibyo uvuga urabizi Yakutumba niwe watumariye abana bati oya bo baramubwiye bati uyu muntu watinyutse kuzana nawe watumaze hubwo ibintu uri buvuge birumvikana gute koko ubwo utumwe urumva turi bugumve bakibaza impamvu Tshiseke afata umuntu nk'uwo ngo akamwohereza bigwa ko yanajyanye n'ibitangazamakuru by'i Burundi bigwa ko rwose ntabwo yigeze agera Umurenge ariko buriya ni kubera abashaka propaganda ikura bagati reka tumujyane ari kumwe na press y'amakuru by'i Burundi babashe kugira ngo bakereye ikintu cyuko yakoze akazi erega buriya ntago yanakirwa kwagera ntago yatinyuka kuhashinga ibirenge hanyuma tugaruke muri no Kivu ahitwa Warikare tubwire ahitwa Warikare biravugwa ko Warikare biravugwa ko hari ahantu hiciwe umukuru cyangwa se umuyobozi mushya wari washyizweho na AFC M23 yes umukuru mushya w'umudugudu wa Kateku nuko nawe ntiyaramaze igihe ubarizwa mu gace ka Ilemya muri groupement ya Ikobo ni muri territoire ya Warikare yishwe kuri wa gatandatu tariki ya 13 ni ku mugoroba ku munsi wo kwa gatanu ku mugoroba wo ku munsi wo kwa gatanu oya ahubwo ahangaha ikigaragara ahubwo uyu ntabwo byahise bitangazwa uyu mugabo yishwe tariki 16 nyiraje kuyatohoza yishwe ku tariki 16 byavuzwe bitinze
yishwe n'abarwanyi ba Wazalendo, yicirwa hano muri groupement ya Ikobo yicirwa mu gace ka Iremya mu mudugudu wa Kate. Kubwo Iremya ni nk'akagari nyabuneka. Biravugwa ko yari yarakizweho na M23 nyuma y'amasaha 48 iminsi 2 yonyine gusa ahita yicwa. Yes, urumva kintu nuvuga ngo uno muyobozi ntago yayoboye iminsi irenze 2. urumva kintu nuvuga ngo aba barwanyi bazayazize iki? urumva yes, uno muyobozi yicwe ndetse mu rugi we imbere y'abagize umuryango we, yicwe imbere y'abavandimwe be, umuryango wenda yari afite famille, umugore n'abana. Wumva ko Wazalendo amabara ibintu birakomeye. Ahubwo byarangiye aragize gute? Arashyinguye, yashyinguye kwa 4 gusa gahenda ni kenshi mu baturage b'uyu mudugudu wa Kateku. Aka kanya ntibibaza ukuntu Wazalendo zabiciye umuyobozi bakunda washyizweho na AFC M23. Ukibaza utese aha hantu M23 yakize umuyobozi kuba ariyo yamushyizeho ntibisobanuye ko ari ihagenzura. Because tese Wazalendo zinjiye zijya kwica umuturage gute? M23 ahangaha irasabwa kugira gute? Kugira ikikora, kuko nibwo bwa mbere habaye igikorwa nk'iki kuva groupement ya Ikobo yafatwa. Yes, nibwo bwa mbere, ariko Wazalendo zamwishengire ngo urabizi udutera ushuma twa Wazalendo zahise ziruka ziragenda zirahunga. Ubwo se ntiwazishezo ntiwazihunze ntibazi risata bonje bazikubita. Bijyanye nuko iki kintu ari ubwa mbere kibaye, buri anizere ko ari izindi imbaraga zigiye gushyirwamo kugira ngo atongera kubibara nk'iri. Yego, muri teritwari ya Warikare kandi haravugwa imirwano ikomeye cyane ku munsi w'ejo yabaye hagati ya Wazalendo na AFC M23. Yumvikanye kuva mu gitondo rwose cyo ku munsi w'ejo tariki 15 ahitwa Bolubi, ni hafi ya Kashebere, ni muri access muri groupement ya Lubelike, ni muri Warikare. Amakuru nakira vindani aravuga ko ngo intwaro z'amaritirari zumvikanye cyane, udutwaro tworoheje turumvikana, yari imirwano yari amagasa, byateye ubwoba cyane n'ihungabana abaturage ba hano Kashebere no hafi yaho. Bikavugwa ko abarwanyi ba Wazalendo cyangwa se zinyeshyamba za Wazalendo ngo ni Fdnb Wazalendo ngo nabakunda igihugu kurusha abandi, ukurikije ibikorwa byabo ubwo ngo nabakunda igihugu kurusha abandi, niko Tshiseke David n'abazalendo ngo nibo badivansinze cyangwa se bagabye igitero ku birindiro bya AFC M23 biri i Burundi no ku musozi wa Muhanga, ni hafi ya Kashebere, aho urusaku rw'amasasu rw'intwaro ziremere n'izoroheje rwumvikaniye bikomeye. Hakozwe ibikorwa bikavuga ko ngo ibikorwa by'ubucuruzi n'imibereho bisanzwe byari byahagaze mu masaha y'igicamunsi. Aha Kashebere urujya n'uruza hagati y'aka gace n'ikindi gice cy'uburengerazuba narwo rwari rwahagaze kubera imirwano yacaga ibintu bigacika. Ni hari hashize ibyumweru 2 inzego z'umutekano zari izitangaje impungenge ko hashobora kongera hakaba imirwano ikomeye, kuko hamariza iminsi hongerwa ingufu muri bino bice yego cyangwa se ukazi birindiro bikozwe n'abarwanyi ba M23 hano kuri zone zikikije Kashebere na Kibati. Wazalendo ngo zagerageje kureba ko za devia ibyo birindiro bya M23 muzere ko zameneramo yego. Tuve muri Nokivu tunyarukire ahitwa tuve muri Warikare tugenukire Igoma. Iyi nkuru ntago nyitinda kubera ko ntago namenye byinshi ku buryo burambuye. Umutaramu wacu abonye ko yahise yinyabya akaburirwa irengero, namubuze, ariko yavuze ati ikijyanye na communication kubera network byagoranye cyane, ariko asize ambwiye ko hano Igoma habaye inkongi n'agace ntiyakansobanuriye. Umutaramu yabikoze ati ariko ni inkongi zigera kuri 2, ariko ngo zafashe amazu 11 muri Goma. Ntago ari ibisasu, ni amazu yahiye ndetse n'icyumba cy'ishuri rimwe muri uyu mujyi wa Goma kirangirika. Urumva inkongi rero y'umuriro yaje kuzimywa na MONUSCO hamwe n'urwego rushinzwe ibikorwa by'ubutabazi n'ubwirinzi bw'abaturage. Ahangaha ko M23 itavugwamo, ubwo sinzi araza kumbwira byinshi birambuye. Yasize atubwiye ko ari amazu menshi, ngire ngo namazu agera kuri 11 yabashije kuba yafatwa n'inkongi. Yumva ko ari ikintu kiri grave, yatubwiye na quartier. Yego, hanyuma reka dukomeze kubitangazwa mu itangazo M23 yashyize hanze ishinja Human Rights Watch, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, ariko ibyo uvuga byose ushinja M23 n'u Rwanda. M23 iravuga iti bibabwira ubundi nze babwira n'ibyatangajwe na Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Yes, ihuro AFC M23 ryashinje umuryango wa HRW cyangwa se Human Rights kuri
Watch ivuga ko uyu muzi w'ihuriro rya w'umuvugizi Lawrence Kanyuka avuga ko ukorera mu murongo usa nk'uwa leta ya RDC. Nukuvuga ngo ni hari raporo yasohotse ejo tariki 14 ni kuwa 4 ishinja abarwanyi ba M23 urumva kwicira abasivile mu mujyi wa Uvira. Nabonye na Amnesty International ibivugaho ibintu bijyanye no gufata abagore ku ngufu no gufata abagore ku ngufu. Ariko muri ibyo bikorwa bibi bo bavuga ko ngo ingabo z'u Rwanda zagize gute ngo zabigizemo uruhare. Noneho Human Rights Watch yaratangaje aya makuru ayivuga ko yayakuye mu bantu 120 bamwe muri bo ngo bavuganye nayo kuri telefone barimo mu nzego za leta ya Kongo n'iz'u Burundi zirimo n'igisirikare n'ubutasi. Ushaka kumenya amakuru y'ibyakorewe muri Uvira hanyuma ukabaza abo mu ngabo za Kongo na muri Fdnb. Ibikorwa biharabika gutya bigomba kwitirirwa M23 birumvikana. Ku ya 15 Gicurasi rero Lawrence Kanyuka yabivuzeho atangaza ko iyo raporo ya Human Rights Watch iri mu murongo wa politike wa leta ya Kongo hafi ijambo kurindi yego kuko ngisubiramo icengezamatwara rimaze igihe kinini n'ubundi rikwirakwizwa. Ariko ubwo ku byatangajwe noneho ni muri izo raporo urumva uyu ngira ngo utaragira kure uyu muvugizi wa mu by'amategeko Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibingibi mu bya politike atari ubwa mbere bibaye, maze asaba abaturage kwirinda aya matangazo nk'aya ngaya cyane ko n'umuntu amatangazo ko asanzwe amenyereye. Yego Rwanda Macron umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yaje abivugaho agaruka kuri iyi raporo. Ni raporo nini ya kenshi leta y'u Rwanda yagaragarije umuryango mpuzamahanga ko nta ngabo zarwo ziri mu burasirazuba bwa Kongo s'il vous plaît. Ariko izi raporo zivuga ko ibikorwa byakozwe muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru ngo bikozwe na M23 ngo biba bikozwe n'ingabo z'u Rwanda. Ese M23 ko irimbirwa iyo igeze wabonye uburyo abayobozi ba M23 ubwo binjiraga Uvira basasiwe ibitenge, abagore bari kwitambika bakishima bagashaka kubahobera babiciye. Nyubwange niboneye ntago nahita imyigaragambyo ariko ibyishimo byari bihari. Ntago wakiyumvisha ishusho y'abantu barenga ibihumbi buzuye imihanda bavuga bati nimuze twari tumaze igihe tubategereje. Yego hanyuma uribaza ko muri iyi raporo ni birebire cyane. Reka twibukiranye muri Mutarama 2025 imitwe y'ingabo irimo FDLR urabyibuka. Reka duhere iyi article yose tuyisome. Ubwo ndiyambaza ndakomoza ku butumwa nyuma y'iyo raporo ya Human Rights Watch, ubutumwa Yorande Makoro umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yashyize kuri X ya Twitter ku itariki 14 bugira buti Human Rights Watch ifite uburyo ikora kandi u Rwanda ruhora ari igipimo cyayo kigaragaza ko yakoze neza. Makoro yanengaga raporo ya Human Rights Watch ku itariki 13 ishinja ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi umutwe witwaje intwaro M23 kwica abasivile, kubashimuta no gufata ku ngufu abagore mu mujyi wa Uvira kuva tariki ya 10 y'Ukuboza kugeza ku ya 17 Mutarama ubwo basohokaga Uvira. Aha ni kenshi leta y'u Rwanda yagaragarije umuryango mpuzamahanga ko nta ngabo ziri ku butaka bwa Kongo, isobanura ko icyo rwakoze ari gushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka kugira ngo ibibazo byo muri iki gihugu cy'abaturanyi bitarugeraho, kuko barabizi ko gikorana na FDL kandi n'umutwe ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Agaragaza ko muri burasirazuba bwa Kongo hakorera umutwe w'iterabwoba FDL ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi ukorera hafi y'umupaka, bityo ko igihugu rwose cyagombaga gushyiraho ubwirinzi bukumira icyo kibazo. Muri Mutarama umwaka ushize imitwe y'ingabo za urabyibuka Polisi ihangana na M23 mu mujyi wa Goma. Ibisasu byaguye ku Rwanda urabyibuka. Uburyo ingamba z'ubwirinzi zagobotse u Rwanda byaragaragaye. None Human Rights Watch yasobanuye ko mubo uyu muryango waganiriye nabo ngo harimo n'abayobozi bo mu Burundi nk'uko twabivugaga ndetse n'aba Fardc n'abaturage n'abarwanya hariya mu mujyi wa Uvira. None Human Rights Watch yasabye ko ngo nyuma y'iri perereza rero urumva ngo ivuga ko yakoze muri Werurwe uyu mwaka ngo hakorwa n'irindi ryigenga kugira ngo hagaragare ukuri ku byaha byakozwe mu 2025. Ibyo bigashimangira ko ngo itizeye amakuru yatangaje muri iyi raporo. Nizere ko ahangaha byumvikana cyane. Baravuga ko bafite gihamya cy'iri raporo bashyize hanze ngo bakusanyije ibyayo mu kwa 12 ariko aka kanya ngo bakeneye gukora irindi ngo rihamya neza ibyakozwe
urumva iyo irashimangira ati itizeye ibyakozwe muri aya makuru nta biratangaje cyane rero hanyuma reka tugaruke ku bitangazwa ku mugambi wa Perezida Tshiseke nyabuneka ngo waje guhishurwa uyu mugabo ibye nakamaramaza yaraye tariki 11 Gicurasi Tshiseke yaraye i Kampala mu muhango w'irahira rya Museveni yego ariko yateribuye rimwe yica inyoni ebyiri ariko yashatse kwica 3 yashatse kwica ya gatatu ngire ngo ye byarangiye bidakunze yarabanje aganira na Museveni bagirana imikoranire basinyana imikoranire gukaza ingamba zo kurwanya ADF ubuhahirane ubucuruzi ibiki byose ariko anitabira umuhango w'irahira umuhango yaratandaraje gutya ngira ngo rebona nuko bataturira kuri kamera ari muri studio ko twibereye ariko ukuguru kumwe kwari i Kampala ukundi kuri i Nairobi muri Kenya yashakaga gutera ibiri rimwe akica inyoni ariko igituza cyari Kinshasa Tshiseke yagize aratungurana ahaguruka i Kampala yes yego ku munsi wa nyuma w'inama ya Afrika n'Ubufaransa yabereye i Nairobi muri Kenya tariki 11 z'ukwezi tariki 11 y'ukwezi kwa 11 kugera kwa 12 z'ukwezi kwa gatanu Gicurasi 2026 Perezida Tshiseke Antoine Felix wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuye muri Uganda yitaraganya afite umugambi wo kongera kwibasira u Rwanda nk'uko yabigenje kenshi ubwo yabonaga amahirwe yo kugira ngo abe yabikora yego nuko noneho abari muri Uganda muri ibyo birori bakubiswe n'inkuba yambaye ubusa bati none se ibintu bibaye ni ibiki ibintu Tshiseke ko bigaragara ko yari mu mwuka mwiza na Museveni kucyagiye ibirori bitarangiye ni bimwe twaherewe ngo yari ahantu nk'atatu icyarimwe ariko we yakoze uko ashoboye ngo abashe kuba yagerayo kuko yabonaga yagezeyo ngasanga bari kuziga yabonaga i Kampala ibyaho bisa yagaragaye nyine byarangiye ati hari Nairobi naho ndashaka gufata mikoro nka tuku Rwanda nkagira icyo mbivugaho tariki 12 ndavyibuka umuvugizi wa Tshiseke Tina Salama yatangaje ko perezida wa Kongo atagiye Nairobi kwivovota ahubwo Kongo yagiye gusaba abantu guhagarika guceceka mu gihe igihugu cyabo kimaze imyaka 30 gikorerwa mu bwishanyi kubera ushotoranye ngo bw'u Rwanda nyuma y'iminsi nk'ibiri iyi nama irangiye umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Kongo yavuze ngo kitwa Furaha umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Kongo Furaha Muwamba Kayowa aramazina usanga agoye ngo ni Furaha Muwamba Kayowa yatangaje ko igihugu cyabo kititabira inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika abakuru b'ibihugu y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa kandi ko yasabye abaturage kudakomeza guceceka ku bwicanyi bwakozwe imyaka 30 kubera ubushotoranyi bw'igihugu cy'u Rwanda noneho wumve ko ibihano Amerika imaze iminsi ifatira u Rwanda Tshiseke yagomba kugenda agashimangira ko byari bikwiye ariko n'ibihano ubona ko n'Ubufaransa perezida Macron yavuze ati ntabwo ari ibihano mbona byakemura ikibazo ntabwo ibihugu by'i Burayi byihutiye kujya mu murongo cyangwa se mu mujyo nk'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kwihutira gufatira u Rwanda ibihano asaba ko ahubwo ingabo z'amahanga cyangwa se ingabo ziri mu burasirazuba zataha ati sawa abanyarwanda gusa ati buri wese uri mu burasirazuba bwa Kongo nataha yavugaga iyo mitwe yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo Perezida William Ruto wa Kenya wari wakiriye iyo nama yaravuze ati ntabwo ari cyo mbona Amerika uburyo ikemuramo ibibazo twebwe nk'akarere twabikemura mu buryo bworoshye kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbega Tshiseke yagiye asanga bose babanyura bizi ko Ruto na Tshiseke ntibacana waka ni ndabivuga gute n'amazi n'umuriro namaze numara ariko ahangaha ndagira ngo ubone ko wenda icy'ingenzi Tshiseke ntabwo bashije kuba yatambutse ubwo butumwa ndetse kimwe mu byababaje rero abikinshasa byarababaje cyane ariko His Excellency Paul Kagame yari yabikomojeho avuga ati ibintu bibera mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo bikwiye kwitirirwa uru ruhande runuru icyo gukora ni ugushyira ko icyo nakita nka ukuri muri ibi bintu hakaba habaho gushyira imbere ukuraho kureba ngo have inyungu nyinshi buriya ngo akenshi ngo Amerika n'ibindi bihugu bikomeye
usanga bita cyane ku kijyanye n'icyo batanga kurusha ukuri. Yego. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ubona amakuru ari mu karere ni umwe mu bakuru b'ibihugu bazitabira inama nyafurika yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nuclear igiye kubera i Kigali mu Rwanda. Iyi nama izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa iteganyijwe ku ya 18 ni 21 Gicurasi. Ni inama nyine zaba iminsi 3. Hanyuma ni muri Kigali Convention Center niho izabera, izahuriza hamwe rero abahanga mu bijyanye n'ingufu nuclear harebwa uko izi ngufu zifashishwa mu nzego zitandukanye zabyazwa umusaruro. Hanyuma itangazo ryashyizwe ku rubuga rw'iyi nama rigira riti tunejejwe no gutangaza ko nyakubahwa Dr. Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania azitabiriye inama ya Nuclear Energy Innovation Summit for Africa izabera i Kigali mu Rwanda. Yes, kwitabira inama bigaragaza ubushake bw'abayobozi ba Afurika mu guteza imbere ingufu zitangiza gushyigikira ubufatanye bwa Afurika n'uburyo burambye bwo gutera inkunga imishinga yo guteza imbere ingufu za nuclear muri Afurika. Iyi nama kandi izitabirwa n'abarimo Perezida Paul Kagame, Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Esozima Nyasimbe, Minisitiri w'intebe wa Niger yitwa Ali Mahamane Zeine, umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe kugenzura itunganywa ry'ingufu za nuclear International Atomic Energy Agency ni IAEA yitwa Rafael Mario Gross ndetse n'abandi batandukanye. Ubwo rero tuzagera tubabwira uko iyo nama izagenda ikorwa cyangwa se uko izaba imeze. Twerekeze muri Cote d'Ivoire. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda yanyarukiyeyo Bwana Mose Rugabo. Minisitiri w'intebe aherutse i Kampala muri Uganda niyo wari hagarariye perezida mu bijyanye muri uriya muhango wa Perezida Museveni wirahira waraheraga manda ya 7 harya y'imyaka 5. Wabonye ko nyine Dr. cyangwa se Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr. Sengiyumva Justin yakiriye mugenzi we wa Cote d'Ivoire. Yakiriye mugenzi we. Yes, yakiriye mugenzi we wa Cote d'Ivoire yitwa Robert Bengule Mambe. Yitwa Robert Bengule Mambe. Yes, bagiranye ibiganiro byibanze ku bufatanye mu nzego zitandukanye ibihugu byombi bisanzwe bifatanyamo. Yego. Ibi ni ibiganiro byabaye kuri 15 Gicurasi. Minisitiri w'intebe Robert Bengule Mambe ari mu Rwanda aho yitabiriye inama ya 13 ya Africa CEO Forum. Itangazo ry'ibiro bya Minisitiri w'intebe rigira riti itangazo ry'ibiro bya Minisitiri w'intebe rigira riti Minisitiri w'intebe Nsengiyumva Justin yakiriye mugenzi we Robert Bengule Mambe, Minisitiri w'intebe wa Cote d'Ivoire mu Rwanda mu rwego rwo kwitabira inama ya Africa ya CEO Forum 2026 cyangwa se 2026. Ibiganiro byabo byibanze ku gushimangira ubufatanye mu nzego z'ingenzi zitandukanye hagati y'u Rwanda na Cote d'Ivoire muri rusange. U Rwanda na Cote d'Ivoire ni ibihugu bisanzwe bifitanye umubano Bwana Mose, bifitanye umanire myiza mu nzego z'mu bucuruzi. Urabyuka muri Werurwe uyu mwaka ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana yitwa Rose Marie Mbabazi yashyikirije Perezida wa Tala impapuro zo guhagararira u Rwanda muri icyo gihugu. Ubwo rero ahagararira u Rwanda muri Ghana ariko no muri Cote d'Ivoire. Ni ibihugu rwose bibanye neza ubona ko bifite umubano mwiza muri rusange. Hanyuma twerekeze amaso mu makuru ari kuvugwa cyane mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Muri Uganda General Muhozi Kainerugaba yagize atya ndabivuga gute ashyigikira cyangwa se gushyigikira gusapotinga gutera ingabo mu bitugu tubyita iki no gushyigikira nicyo Kinyarwanda avuga ngo kiraboneye ku bijyanye n'ibyo kuko gusapotinga ni icyongereza n'ururimi rw'amahanga. Yashyigikiye minisitiri w'ingabo wabe perezida w'inteko. Yes, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yatangaje ko ashyigikiye byeruye Jacob Obote ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko ngo asimbure Anita Anet Omongi wari kuri uwo mwanya muri manda ishize kuva mu mwaka wa 2022 kugeza ubu.
nyuma y'ireherera rya perezida Yoweri Museveni muri Uganda muri manda ya 7 ubu amaso nyine yerekejwe ku bagomba kujya mu yindi myanya ikomeye haba muri guverinoma nshya cyangwa se mu nteko ishinga amategeko. Ubwo rero abantu benshi bamaze kugaragaza ko Among adakwiye guhabwa indi manda kuko yakunze gushinjwa ibyaha birimo ruswa no kwigwizaho umutungo. Ni amatora yashyushye cyane mu gihugu, mu gihe perezida na vice perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda bazatorwa kuva ku itariki ya 25 Gicurasi. Nibwo bazatangira gutorwa. General Muhoozi Rugaba yabanje kwandika kuri X asanzwe akoresha ngire ngo ni urubuga nyuza amakuru ndetse ajya aburujiro kuri bamwe ko bamaze gufata icyemezo kugomba kuyobora inteko ishinga amategeko kandi ko azaba ari umugabo. Byamaze kwemezwa ko uwo ari wese nagomba kuba ari umugore. Akakanura kumva ute ko Muhoozi kuko yavuze ati yabaye minisitiri mwiza kurusha abandi muri guverinoma yacu mu myaka 5 ishize. Ndashaka kuba uwa mbere umushyigikiye umwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko 2026-2031. Iyo manda yose ya perezida Museveni ati Imana ihumugisha nyakubahwa Obote. None kuki akantu yacanzemo ko kuba agomba kuba ari umugabo ntago yaba afitemo akantu ko kutagira balance. Sinzi niba mu nteko ishinga amategeko harimo abagore benshi, wenda hari izindi departments zizashyirwamo abagore. Yakeneye ko nyine uzaba perezida w'iyo nteko agomba kuba ari umugabo. Ubwo ni impamvu zako ntago nzi uko inzego zabo zubakitse. Hanyuma muri Uganda tutaravayo, umunyamabanga mukuru w'ishyaka NRM riri ku butegetsi muri Uganda yitwa Richard Todwong yashimye impinduka zakozwe n'umuryango FPR Inkotanyi mu mibereho y'Abanyarwanda no mu iterambere ry'igihugu, ashimangira ko hari byinshi rukwiriye kwigirwaho. Ibi Richard Todwong yabigarutseho mu biganiro byamuhuje na bamwe mu bayobozi ba FPR Inkotanyi ku cyicaro gikuru cya NRM Kampala muri Uganda, aho yagaragaje ko ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi mu Rwanda bwaranzwe no kwimakaza isuku, gukunda igihugu no gushyira abaturage mu murongo muzima. Hanyuma ikindi urumva ko nyine ahangaha ni inkuru iravuga ko ishyaka riri ku butegetsi muri Uganda yifuza ko abanyayuganda bitwara neza nk'abanyarwanda. Abanyarwanda ni abantu rwose ubona ko ibihugu byinshi byifuza kwigiraho mu buryo bw'imibereho ya buri munsi. Yes, myani makuru Perezida Donald J. Trump yeruye ko arambiye kwihangana igihugu cya Iran. Ati rwose ngiye tolerance, ati ubu ni sans tolerance noneho. Yes, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yatangaje ko ukwihangana kwe kuri Iran kuri kurangira nyuma yo kugirana ibiganiro na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ku ntambara amaze iminsi bahanganyemo. Ngire ngo n'uburyo butaziguye ariko birazwi ko intambara isanzwe ihari. Urumva ko Iran ikomeje kotswa igitutu. Murabiko yafunze umuhora wa Hormuz, isubiza ku bitero yagabweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuva tariki 28 Gashyantare. Murabizi ko Amerika yaje guhagarika ibitero by'igihe gito, abenshi babyise amanyanga, ariko ikumira ubwato bwose ngo butava ku byambu bya Iran. Urabizi rero habaho ibiganiro bigamije guhosha iyo ntambara. Biranakomeje kugorana cyane aka kanya kuko Iran iri mu gihe nayo ikomeje kwinangira, igaragaza ko nayo izihagarara ikarwana kwitazahagarika gahunda yayo yo gutunganya uranium. Ubwo rero bigakekwa ko mu by'ukuri ibyo byose biganisha ku gukora intwaro za kirimbuzi. Rero iyo ntambara yo muri Iran urabizi ko yagarutsweho mu ruzinduko rwa Trump yagiriraga mu Bushinwa, rwaberaga mu Bushinwa kugeza ku munsi wo kwa 4, kuko Ubushinwa ni inshuti ya Iran ndetse akaba ari umufatanyabikorwa ukomeye mu by'ubucuruzi. Urabizi rero ubwo by'umwihariko reka turebe ubucuruzi by'umwihariko bwa petrol cyangwa se n'ibikomoka kuri petrol, kuko nahoze mbona Fox News ku munsi wo kwa 4 Trump yaganiriye n'ikinyamakuru avuga ati bwose ntabwo nzakomeza kwihangana, ati bakwiye kwemera amasezerano byanze bikunze, bitaba ibyo tukabarasa. Ubwo rero kimwe mu bibazo bitaramenyerwaho cyangwa se bitemeranywaho kuri iyi ngingo, navuga ko ni uburyo bwo kubika uranium Iran yari imaze gutunganya kandi iganisha ku gukora nuclear. Noneho Trump akavuga ko ikwiye gucungwa na Amerika. Urumva ari gukurura yishyira Iran nayo ikavuga iti twiyushya kuya, reka noneho tubike ibyo twakoze ntitubikoresha ibyo ngibyo bindi. Noneho abantu benshi bari bazatese Trump kari aruhanya nk'azamuka
Trump ntago ruhanya nkazamuka gusa. Hanyuma ariko nyuma y'ibiganiro bya Trump na Xi Jinping kuwa kane byagenze bite? White House yatangaje ko abayobozi bombi bemeranyijwe ko umuhora wa Hormuz ugomba gufungurwa ndetse Ubushinwa butemera ko Iran ikwiye kwishyuza ubwato buca muri uyu muhora. Ati Ubushinwa namwe ni mubyemere ko Iran itagomba kwishyuza. Ubushinwa biragaragara ko nyuma y'Uburusiya ubundi Ubushinwa bwabaye igihugu cy'igihangange. Uburusiya busa nk'ubwacitse intege mo gato kubera iriya ntambara ya Ukraine yabutwaye imbaraga. Ariko naguciye mu ijambo gato, wowe urabona uturuzinduko rwa Perezida Donald J. Trump mu Bushinwa. Abantu benshi bakomeje gukomoza bavuga ati harimo uburyarya bwinshi, ese harimo gutinya Ubushinwa ko buri kuzamuka. Kuba Donald J. Trump yafashe indege ye akerekeza ari kumwe na bamwe mu bakire, ngira ngo wahuze ubona ko n'umuherwe Elon Musk nawe yari arimo. Urabona uru rugendo gute? Ni urugendo rwa business, ni urugendo rwa Trump? Ntabwo rugendo rwa business. Urabizi ko Ubushinwa na Amerika bisa nk'ibyacanye mu bana, ntabwo byigeze bihuza. Imisoro yose yashyizwe ku bicuruzwa biva mu Bushinwa byakiza muri Amerika, urabizi ko byaratumbagiye cyane, hafi 60%. Tariffs zarazamutse. Yego, iyo ni inzigo Ubushinwa bufite kuri Amerika. Kandi kugira ngo bigende neza bisaba ibiganiro by'abakuru b'ibihugu birumvikana. Ariko noneho ubushuti bwa Iran n'Ubushinwa, uru ruzinduko njyewe rwa Trump mu Beijing mu Bushinwa kwa Xi Jinping narufata nk'uruzinduko rw'ubutasi. Ariko uru ruzinduko kureba kumva impumeko y'Ubushinwa kuri iyi ntambara ya Amerika na Iran, kubera ko twasanze Iran ni igihugu cy'inshuti cyane n'Ubushinwa. Ese impumeko y'Abashinwa no gushyigikira Iran muri iyi ntambara ngikomeze tubize ibyuya? Nge nabyita uruzinduko rwa ntabwo narwitwa urwa politike, narwita n'urw'ubutasi. Yego. Ariko hano urabona ko havuyemo ikintu gikomeye cyane. Trump kandi yavuze ati Trump yavuze ko Xi Jinping yamwijeje ko batazongera kuba bagurisha intwaro muri Iran. Batazongera kuba bagurisha intwaro. Ni ikintu gikomeye cyane. Nizere ko Amerika nayo yemeye ko itazongera guha ubufasha Israel. Itazongera kugurisha intwaro kariya karwa ko mu Bushinwa Taiwan. Kuko wasanga ari diri imwe, wasanga ari diri imwe mufata natwe muturekera. Trump ashobora gusaba Ubushinwa kudashyigikira Iran na gato, ariko Iran nayo igasaba China nayo igasaba Amerika kudaha ubufasha Taiwan na gato, kuko Taiwan igura intwaro zose muri Amerika cyane. Ibyo rero ni ibihugu byo bifite impungenge. Rero baganiriye ubwo se buriya twakitega iki cyane ko ngire ngo urabona no mu Rwanda ko nako si mu Rwanda gusa hose. Sinzi niba ariko ntago Trump yazanga beke yavuze ko Perezida w'Ubushinwa yamwisheje ko Ubushinwa butazohereza na gato intwaro muri Iran. Ubwo hazarebwa ko bitazigera bibaho, kuko ngo ikintu ngo yafashe nk'icyemezo gikomeye. Muri ikintu yafashe nk'icyemezo gikomeye kwemera guhara ko Iran izakwitwa bareba. Urumva? Noneho uyu muhora wa Hormuz ukomeje kuba cyangwa se guteza ikibazo, aho ubwato bw'Abahinde bwari buvanye amatungo muri Afurika mu bijyanye urabizi ko bwajyaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bwarasuye mu nkombe ya Oman. Noneho Ubuhinde buza kwamagana icyo gitero kuko cyatanye abantu 14 bo muri ubwo bwato, ariko ubwato bwarasuwe ku nkombe ya Oman. Byongereye uburemere ijambo rya Iran, kuko Iran yahise ifatira ubwato bwayo bwari buvuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bikomeza kwenyegeza umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Iran ibyemeza ifata ku muhora wa Hormuz birya cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose rero baba bagomba kubiganiraho n'igihugu cya China ngo kibuze Iran gukora ibyo byose. Byumvikane ko ni ibintu bitoroshye. Ngo twitega urundi rusasa. Uraje birebe. Yes, hanyuma tugana ku musozi niyo nkuru dusorezaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yitwa Abbas Araghchi yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira uruhare rutaziguye mu bitero igihugu cyabo kimaze amensi kigabwaho na Israel ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abbas Araghchi yabigarutseho mu nama yo ku rwego rw'abaminisitiri yahuje umuryango wa BRICS uhuza ibihugu byiyemeje kwishakamo ibisubizo bitishingikirije kubiva muri Amerika ni Burayi. Ni inama yabereye i New Delhi mu Buhinde. Araghchi
avuga ko mu gihe minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu aherutse gutangaza ko mu ntambara bamaze iminsi bahanganyemo na Iran yagira uruzinduko rw'ibanga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse agahura n'umwami w'iki gihugu cyo mu Kigobe. Yes, icyakoze UAE cyangwa se United Arab Emirates yahisora itangazo ihakana uruzinduko rwa Netanyahu cyangwa irindi tsinda rya gisirikare muri Israel. Yabihakanye iti rwose ntago ari byo kuko nubwo UAE yahakanye iby'aya makuru we aragucuko yavuze ko ubu bwomatane bwabo na Israel bugamije gucamo ibice abanya-Irani avuga ko batazihanganirwa habe na rimwe. Ati sinavuze United Arab Emirates mu ijambo ryanjye nagiriye muri BRICS. Ati ngamije kwimakaza ubumwe. Ukuri nuko UAE yagize uruhare rutaziguye mu bitero byagabwe ku gihugu cyanjye. Ati igihe twatangiraga kugabwaho ibitero ntabwo barigeze basohora itangazo ribyamagana basi rimwe ribyamagana. Araguce rero we yaburiye United Arab Emirates ayibwira ko rwose ngo kuba inshuti ya Israel cyangwa se kuba icumbikiye ibirindiro by'ingabo za Amerika bitayiha umutekano uhagije ndetse ayigira inama Abu Dhabi kwigomba kuzibukira ibyo yishoye bikavuga ati rwose ababwira ati nyamuneka mwacira birarura. We yagize ati dukuriye kubana mu mahoro. Ibi bisa mu mubano mwiza ushingiye ku mahoro ndetse ibihugu byombi bikumvikana. Tubashimire cyane. Reka dushimire abo twabanye ngire ngo ni amakuru afite icyo nakita ubwino. Abantu bacu barabizi ko tudasanzwe njya mbibona ariko turahari natwe. Niba barakanze subscribe barabizi ko natwe nta kandi kazi turahari kugira ngo tubagezeho amakuru ku gihe, amakuru afite icyo bita ubwino. Yes, reka mushimire cyane bwana Mose Rugabo. Urakoze cyane nawe. Yego abakunzi bacu hano kuri Ibako Media TV turabashimiye kandi tubizeza ko amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro nakagaruka.